I šta brima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gaming Mankeja. Danas ćemo da igramo od Brawl Stars. Otvarat ćemo gomilu kutija. Imamo 21 Brawl Boxa, 3 ova ljubičasta Big Boxa i ovaj od 1500 Mega Box. Zbog to, kao što znate, došao je 8-bit, Shark Leon i Tara i Pink Piper. Kao što vidite, Pink Piper i Tara skupio za 500 ovih Fair Pointsa, a Leon će biti 80 gemova. I ljudi, izvinite što nisam mogli izbaciti druge videe, pošto nam mobilni je zakočio mnogo i sve se nije sačuvalo, tako da nismo dobili ni jednog Legendary Brawler, samo da znate. Još uvijek mi fale svi Legendary, jedan Epic, to je Frank. I mi se nadamo da će biti nešto dobro. Stavit ću ovdje do recordera da mogu da vidim šta radim. Pa, da ne dužimo dalje, vidite Piper je dobila remodel i onda krenemo sa otvaranjem. Ponci, Rico i Shelly. Stvarno se nadam da bude dovoljno da kupim neki skin. Ponci, Mortis, Shelly. Ništa naravno, to sam Mortisa. Ponci, Piper, vidite to je remodel. Dynamite i nadijemo se da će biti gemovi. Ne, dobili smo samo tikete. Onda idemo dalje. Pointi, Fire Points za Shelly i Poco. Poco koristim tako da može skočiti. Pointi, Bo i Ross. Nikako da dobijemo... Čekaj ljudi, što se godilo nije valjda zakočio Brawl Stars. Čekaj, mislim da je Brawl Stars zakočio. Ljudi, izvinite, mnogo se sad često dešava da Brawl Stars samo od sebe zakoči. Iz nekog razloga je počeo to da radi. Mislim da bi trebalo da izbrišem neke aplikacije da mu oslobodim malo memorije. Neke koje sad više ne koristim. Ljudi, spremite se da će uskoro izaći nove epizode Minecrafta, preživljavanje neko. A onda nas imamo Pointy, Dynamite, Bibi i ovi tokeni, ništa. Pointy, Tara, ajde neka budu gemovi, ništa, nema gemova. I dobro dobili smo Pipe. Ljudi, mnogo ovo koči, moram da izaći na stacije posle. Pointy, Piper, Daryl. I ovdje nema ništa. Pointy, Bo, Bull. Ovdje imamo Pointse, Poka, Piper, ajde neka budu gemovi i ništa nema gemova, ovo je mnogo loše, nam zašto ne samo da daju ove profite. Evo primimo Genie, dobro Genie ja onako koristim. Ljudi, čekajte što se dogodilo. Pointsy, Power Pointsy, Shelly i 3 gema, nije nešto našto. I ljudi, čekaj, moram nešto da proverim. A to je, izgleda da su oni promijenili neke stvari. A te stvari su da sada su izgleda ovi special event su unlockani. Čini se kao da su ovi eventu, evo. Da se može unlockati Brawl za 150, to je veoma super meni. A onda nastavimo. Pointy, Dynamite, Poco i jedan tiket. Imat ćemo gomilu tiketa. Pointy, Rosa, Pam i 3 gema. Ljudi, nadimo se da bude neki novi brawler. Shelly, Pam, ne, Piper, izvinite. Pointy, Poco, Penny. Ništa. Osim Poco, to je okej. 27 coins, Daryl, Barley. 22 coinsa, Nita, Genie i samo dobijem ove tikete, nikako da dobijem nešto kao ovi kako zove gemovi. Jessie, Dynamite, ništa, nikako da dobijemo te gemove koji ne želim. Poco, Brock i tikete, pa imat ćemo gomilu tikete tako da se mogu izbaciti. I ocenom je, joj ljudi, čekaj, opet će mi izbaciti, moram da izbrišem neku aplikaciju. Čekajte. Stavit ćemo pauzu. Otvorit ćemo sada ove big boxeve.
Pa ćemo onaj Roblox i onda idemo na Megabox. Imamo ovdje Bezen Coin, Jesse, Haru i 3 gema. Pekite pauzu. U redu ljudi, da nastavimo. Coinsi, Bo, Penny i... Jesse, očekio sam da se biti sam ovo. Onda imamo Coinsi i to goste Coinse, Starcoinsi, Shelly, Popo, Haru i 3 gema. Nešto naravno, ili ovdje. Ok, došao je opet moj brat, igrat ćemo posle s njim. Ljudi, otvorit ćemo ove dve kutice. Ovo su nam Starcoinsi, Haru. Ne! Ljudi, izbaci me. Ladno. U sred otvaranja. Gledajte. Send feedback. Dajmo da sednemo. Vidite? Ljudi, sad ćemo da otvorimo samo još ovaj Megabox. Imamo Megabox za 1500, zato možemo da ga kupimo. Ok. 5 meni, neće biti ništa. 10 coinsa, Nita, Genie, Barley, Piper. I otvorimo i ozbiljno, jedan item remaining. I naravno tiketi, ništa dobro. Sve glupost. Ispravo ću ljudi, ne? A ljudi, sad ćemo da isprobamo 8-bit. I ljudi, igrat ćemo duo sa mojim bratom, a ljudi, skupljat ću coinse. Pa već sad opet otvaramo Megabox, a ne mogu počešao sam nešto, ništa, vrlovatno. Svi ljudi igramo sada sa 8-bitom. Jebem ti glavu! Ti ljudi, čim se da je baš dobar ovaj 8-bit. Vidite se, dobro smo da zaštitili naš divni robotski svet. Možemo tu divnikovi uništavaju. U redu, moj teammate je mrtav, to je moj brat. Zato se molim ko Boga da me ova igrica ne izbaci. Ej, koji down smo. Primi damage. Ja sam ja morao da primim damage. Ja nisam samo da ga primim. Sergej jedina nada. Ok, moj brat je jedina nada. Čini se da on neće uspjeti. Dobro, gledamo se. Round 2 plus 7. I idemo opet. Ljudi, kad ovo završimo, provjerit ću da li Brawl Star, da mogu opet da kupim ovaj Megabox. Jer se znamo nadam tome. Jer ako mogu biti mnogo sreće, da ono možeš opet da kupiš. Ili da je ovo loše. Idemo da ponovo slušamo ovo. Ja ću ovo sada. Tako mi. Idem ljudi zbog ovog čefu. Pa napada nas sad ovaj lik, ova likuša, evo. Samo da nema bandage. Ja sam kupio ovaj Piper skin, vidim da je kupio, ja bi radije kupio Taru, ali on da, on nema Taru, tako da ništa mu ne vredi baš.
Beži, ja ću da bežim. Hajde, idiot, idiot, idioto. No, to 4. That's good. Plus 4. A ljudi, stvarno, želim da vidim ovo. To neću da pogledam u snimanju, tako da... Oh my god! Jebem ti kupe. Jebem ti trolera. Kako su dupli? Možda se hastovali. Ovo ništa ne gubimo. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Nećemo još jedno pa će to biti kraj. I to će biti to od ovog klipa. 8-bit je po meni dobar. Ono što ga svi sad koriste. I to baš ono, svi ljudi na ovoj planeti koji mogu da imaju njega. Ja ni oni koji ga nemaju kao jedan moj drug. I ljudi iz ovog razloga samo nas pobeđuju ovi likovi. O, Sergio da je ubijao, bolje mu bilo da se healom brati. Idi taj bus. U 3 sekunde barem. Mora da preživi. I mogli bismo vidimo u rush. Spremi se. Ok ljudi, mi ćemo se više da se konjamo sa njima nego što sam igram uopšte game. Aj, i ljudi malo gledani ovdje. Izabim se. A ljudi, zašto nam ne ide? Ja se svi koriste ovog 8-bita razno. I samo ne mi za pet. Ili još jedno. Stvarno, sada nadam se da će mi nešto neki nastup. Ako nam nešto dođe po ludeći, gotovo kao i koriste naravno. Beži, Sergej! To je bio koji? Takijam. Izvinite. Strani kill. Umrli smo, ali... Uzmimo... Ute dođemo top 3. To je samo važno. Izdržimo taj prvi napad u top 3. Ovo je nije bio lik. To moramo vrijeme, mislim ovo isprofiti. Ja ću da bežim. Jebem ti kura. Ok, u showdownu smo, sve je loše. To je znači pet. Ne, ljudi smo održimo barem jednu sekundu. Ovo je raid 2. To je dobro. I ljudi, to je to što ste opisali, što nam svi dok vas odsjeti like i subscribe i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!
Jebem ti kontrole. Dobro, pa ne smijem. Kill the crow. Kill the crow. Okay, we got the crow. That's good. Now we have to make sure the Tara is dead. Yeah, let's go to the dead. Ljudi, ja nisam vidio da snimam. Izvinite zbog ovoga, nisam vidio da snimam. To je malo čudna situacija, priznajte. A sad stvarno, znate već, to je to, kraj klip. Redu 3 tim ostao. Ujebeno, to je mrtvo. Ljudi, to je to što ću kliku, da sam vas stigao, te slušajte, gledajte, like, subscribe i vidimo u sljedećem.